Tako. Mrzlo. Mrzlo. Drugi vlog iz Bangkoka je na vrsti, mi smo še vedno na Tajskem, uživamo trenutno na Koh Samuju, ampak v Bangkoku smo se imeli pa tudi fajn, ne? Jep, drug dan smo šli v safari. Kaj je bil najboljši safari world? Papik je trenutno na meni. Kam te bo ta avtobus peljal? Živalim v safariju, a ne? Vmes? V avtobusu se bomo peljali čez safari park in bomo gledali vse živalce v naravnem okolju. Recimo prva živalca bo Jernej. Sploh nisem v kletkah tele zebre. Tele male kulile mami. Koliko je velik, a? Ja, mogoče ta babica. Velik lavin je. Glej, obstar ima med drevesami. A sta malo grozna? Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker je noč tako. Aci! Joj, mami. Aci, da. Šken si veš? Proti žirafam gremo, tam, kjer bo Niki hranila žirafke. Kam gremo? Kaj pa boš delala? In mi dva greva se to zdaj banane. Čak, se moraš razgledati, ona? Pa rečeš bananas, please. Kaj ti je? Puni teti. Dej? Ma daj. Evo, izvoli. Kako boš rekla? Juja, Cvetko pa Rastkova ju pozdravljata. Bo ti Niki dala, pridi. Kaj greš si za mano? Zato, ko imaš banane. Oj, ti si že dobila. Zaprav. Ja, Niki ve točno, kjer je že dala, veš. Zakaj vsi mene gledate? Ker vejo, da imaš ti banane. Gafe, res. Se zavajam, ja. Date. Jezik, oči konec sem. A greš sama zrisati? Ja. Ma daj. Nimam! Ha? Tu veš nekaj? Gafe. Jezik si bandita. Ja, Corina, te lahko vozim?
Banano. Daj mi banano. Daj mi banano. Kjer je boš dala? Nie. Ok. What a shot! Skoraj ste obe mojo banano eno vzeli. Tukaj je bil pa res problemčik. Držiš? Jaz pa tudi žirafe snimam. Ti pa, ko hočeš slikati žirafo, tukaj ta gumb pritisneš. Aha. Bravo! Nismo že. Slišal? Oči še malo proti drugim žirafam. Ha? Až ti to videla, kako smo mi da usklajen par? Zdaj lahko pogledaš, kakšne slikce si naredila, lej. Tule je več kot 200 žiraf. Veš, koliko je? Ful. 350. A če te bo sam kadar V tem poživljen? Safari Worldu greš najprej z avtobusom okrog po celemu safariju in potem prideš tukaj do teh lušnih žiraf in jih hraniš, pač če hočeš. Vroče je, baje da pri nas doma tako ful mraz. No tukaj ni. Je toplo? Ja, ne. Ja, princeska, a si me prišla iskat? Ja, Kam pa moram iti zdaj? vlad. A, okej. Walrus. Ne, la... Oni se nas ne bojijo, veš, ljudi. What is your name? I got na rakita. Oh, I got one on my finger. Okay. Evo. Oči? A bo kdo kakšno papiko mogoče? Joj, koliko jih imam! Oči, daj na tla. Pri meni je ful velik tam. A, gospodična, živjo. Ne hočem imeti papiko, Ja, živjo, noč nima. Ljubica. Neki, Ja, koliko papik je trenutno na meni? Še sam ne vem. komentirajte spodaj. Tam hočem. Na lum. Ne? Zakaj pa bozate hočem, no? Ej, ne smem te bozati, ne boš kavčil, če te bozal. Umaknem se, da gremo mi ven, buče male. Ej, umaknem se, Leo. Move away. Ne morem vrat odpreti. Kole mu naredili. Pejdi stran. Stran, pej. Vrčov je bil fajn, a ne? Bird show je bil nice. Please stand up on your feet ตัวสอนเรียนจะลงตัวแบบนี้นะครับตัวสุดท้ายนะฮะ Ja, praviตัว crkvi. ต้องเปลี่ยนนี่กี่กันขึ้นมา Kapacitke so oči tu ptički preleteli. Zelo dobro. แล้วสอนที่ไหนดีกว่านะฮะตีไปนะตัวเล็กไปนิดเร็วเฉียวเฉียวเฉียวเฉียวแอนนี่บอกการเรียนที่เรา Bye bye. มาดูจากที่นะครับ Ulej kapawa. และสุดท้ายการสิงแอดเดอร์สมัครมิวเซคุณใบมิวเมสที่ไปที่เราสวัสดีเดวิด Vidim. จ้าเดี่ยวแอนมิสเตอร์ที่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Essa MVP daí eu vou expulsar a mulher.
Naslednji video iz Posamuja in subscribe down below in zašpijte ne pritisnite zvončka. Pa pa. Od kdaj pa ne znaš reči, ko Samuj več? Zdaj, ko se naglašiš, ne? Posamuj.